paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Anya tikit kita di tarwar badaw. Dayjay man lugan ti barangay, ngay man manihon ni Kwarog tuyang. Apay aya? Nagpartak ngagpataray ni Kwarog. Kunamlan kukwa na ti kalsada. Ay na, addain tulod na pasyente ija ospital. Uray pa'y no awan ti itulod na pasyente. Napartaklat ta. Ay katanya ngay kuma. Nusak ko mga mintimang maniho iti day taalugan. Saan nga problema ni pare Inteng? Tapay no si ka. Nasing putak a driver tuyang. Nalalaingak angag manihaw. Ay na, saan na ka ngamin atalken ni Kapitan? Iso asaan na ka nga inala driver? Daytoy akas la anghel a panagpropa. Saan na apagtalkan? Padasin na ngamin ah. Apa masapul apartakam ayat pataray. Kaya't kung arud apatapukan ni Tata Badong, Daan. magmag na di tayo kiti kalsada na eh. Pakanan taman kiti iti tabaw kap. Daan. Daan nakaungad din ni kumpare. Sika tubad namin. Angkang, kita ang data magmag na oh. Ay, napintasin na ba na siya? Wow! Long hair ah. Kwarog. Wow! Ay, kita ang tidalan ta. Saan at chicks? May itong partanukas ta. Ha? 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 May itong partangag pa isa. Preno! Aguray, takita pa isa checks. Nagpintas. Ha? Ay namaray, na idong parmet gayam yelugan ti barangay. Anya? Wan. Saan nakita ni Kwarog jay puste ijay igid ti kalsada? Iso na idong par? Naa. Nabartek sama ngamin ni Kwarog. Iso kat day tati ko na. Iso arumbang laeng anibadong ko ti mangi drive ijay lugan ti barangay. Ne, ammo ayan ibadong mo tag-drive. Na, amo na, naglaing tupay. Anay ka. Ay, una yan. Kasanaw, ana idong par kayo iti poste. Ay, ni ngamin Kwarog. Nakakita la iti napintas a balasag. Di nangkit kita ang tidalan. Nagsakit dito, manggaw. Day takat ngamin kwarog. Anya ngay ita. Nagsakit pa iti sikat ka. Anay ka. Ay, anya laengan ti maibaga dagiti tao kada kayo nga agulitag. Ay, unay kayo matan. Iso aday ta, na idong par kayo iti poste. Nintumot Kwarog. Chicks ngamin tikit kitaan na. Basol di poste. Na, Saan tumot kami na naglisay? Awanan ti nagbalbalinan da ito'y lugan ti barangay paray. ay kit mabalin pa'y mo't amatarimaan day ta. Wain, mabalin pa'y paray. Ay, wen. Ada mo manalaing amikanikaw. Apay lang agbero ka tinalaing ang mekanikaw paray. Kit kasangsango mo na ito'y nalaing ang mekanikaw. Sika! Kit wain. Kaano ang nagbalin ka amikanikaw? Ay sos paray. Padasin nak ngamin ah. Ay, awan bilib ko kan ka. Tarimaanak na ito'y napirdi alugan ti barangay paray. Kayat mau. Kit mo na. Mala, tarimaanak. Ngam, iti may sa akondisyon. Anya akondisyon. Siya, ti driver na. Sige. Basta matarimaan. Wain, naglaka. Mala, aglisi ka paray. Tarugyakon at tarimaanay. Papa na Maray, Inakman balunan ni badong ko dita barangay hall maray.
Ni, apay. Anya ti aramiden ni kabadong di ta barangay hall. Tartarimaanan na ka no jelugan ti barangay. Isugayam ti mang tarimaan. Wen, nalaing ngamin ang mekanikaw ni Badong ka. Mekaniko aya. Wen, maray, naglaing tupay. Kat no saan man ngagbalin a kapitan dito'y kabildatan. Ay, naragsak kamain no agbalin a driver ti lugan ti barangay. Nasakit pa yung lang dagiti tumanggawan, tay. Ay, di kan tumot ngamin agan anad. Basol di balasang ang nakita. Na, Tinalyaw kong tumot ngamin. na. Nukas jay ngamin nga agman-maneho ka. Uray no adda na pintas abalasang amagmag na kita umlat tatidalan. Wanan, tay. Amok to nindon maminsan. Rumbeng laeng. Nay, adamot tan jay lugan ti barangay kwaraw. Wan ngagpaisaw. Na, asino ngay tinang maneho iti dayta? Lakay, mate. Nimat pari ba daw? Ay na, nagbigsa mo day ta abusin na tiluganan. Ay, ni Badong ko jay driver, maray. Apay ngagbusbusina. Kaya't nangarod nga ipakaam mo iti amin nga isaw ti driver ni Kapitan. Kat babaan dayta, hay, maragsakan ni Badungkaw. Ay, natarimaan mong tilugan ti barangay, paray. Mayatain, paray. Nagbiitan? Kasta ngarod ka laing ang mekaniko, paray. Awan bayadak? Ay, awan. Apay ko mangagbayad ka. Awan gatangag at tornilyo? Awan, paray. Apay ko magumatang ka. Anya nga nga ron, ti Perdina. Ay, saan mo na damagay? Tanatarimaanay. Paray. Mabalin ka day, nga iyawid ko day to'y lugan. Apay ayawid mo? Una, siya gayam ti driver na. Saan ka madanagan? Anadak day to'y lugan. Kanayon ko awasingan. Tapno nalinays no aglugan ka. Alagarot, paray. Ibagam lang, paray. No sa dinaw, ti papananta. Itulod ka, uray pa'y sa dinaw. Apay, naggapwam. Nakan ko inwayway jay kaldeng. Napan kala nagiwayway. Inusar mo pa'y jay lugan ti barangay. Kitwin na. Anya kumangay, ti usar na day taalugan. Ay, mapanak gumatang itibuggoong gitatirsina ni Mariko Anang. Ay, itulod ka, tuyang. Ay na, ay. Nagmayatan, tadalugan na. Nagmayat matan tibiyag ni Marituyang? Tao may lagumatang itibuggoong. Usarin na pa'y jay lugan ti barangay. Wen nga rod kan nakitak. Idi nagiwayway ni kabadong iti kalding na. Inusar na pa'y taylugan ti barangay. Anya? Madamdama aduntun tagreklamaw. Ay, sigurado dayta, maray. Sa balimot ngamin ang timangus usar iti lugan ti barangay. Kapitan, aga na kaksa. Sus, inas ka na may pan kay di ospital. Parta ka mga kapitan. Kwarang, Abayang, kay. jailugan ti barangay. ko. Ikaalaan ka ni pare ba daw? Wanang, kay. Nagkatirigat na tayawid-awid na tilugan. Nagrigat ang papanalain no kasapulan. Tatabadaw! Nanatuyang! Ay na, awan da di tabalay da, kwaraw. Ha? Napanandangay. Mapan ka nagpakulot ni Marituyang iji ilay. Anya? Ay, kasapulan jay lugan ti barangay. Kat inusar damay. Ay, sabay adda aganak ngagpapaitulod iti ospital. Badang, bagay kumutlaang day ti impakulot ko abuok ka. Ha? Ibagamot ano bagay ka. Ay, jak masango amang kita king katuyang. Tamadama ngagman manihaw. Na, di mo pa'y matibag ano bagay ko wano saan. Kulot, day tabuok mo. Sakit, nagngisit ka. Kung nagdadakkel lagi ti matam.
Amumaw tilangam. Ay, amok asa anak nga uyawan ba diyang? Kahit sa dino pa iti papanantangay. Imbagak makan ka, mapantag buya iti sine, ta inalata day talukan ti barangay. Ay, una niya. Gundaway tan nga agpasyar badong. Ay na, ayan ni Kapitan. Dak dito. Na, matayaksan, Kapitan. Saan mo nga ipalubos, ha? Ay na, matayak nga raw din. Diyak makaangaws. Ay, ipanda ka nga ron iti ospital, ah. Jesus. Sige man, Kapitan. Ay, awan kayang tilugan ti barangay. Ay, ang tilugan ti barangay nga. Inusar tatata ba tong kan nanatuyang? Anya? Napan nagpakulot ni nanatuyang kan nagbuya da pa iti sine. Ha? Matayak ko, Kapitan. Ay, saan pa'y, Apay, nga apurado kamit amatay. Ay na, ay! Nagmayat jay binuya ta a pelikula ba daw? Uwan nga raw. Katawa ka akatawa. Ang amnay. Rabi ay tuyang. Na, apay no rabi ay? Naskan nga yawid tanda ito'y lugan ti barangay. Ayun, anya. Narabyantan dito'y ilay. Ay sus, nalipatan tamot taon. Ako kwagayam ti barangay day tulugan. Ay, nasaya tayong sublimon tilugan ti barangay. Mabainang aminan king ka, paray. Adapay na bati ay bain mo bit. Ay, adapay mo't basit Ikakat pagandaran tilugan, tada ito lumo a pasyente. Wan, paray. Darasem atanay, matmatay tay may siya. Anya? Madi nga agandar, paray. Apay ngay? Naibos samot tang ti gasolina na. Aniya. Mang tagkay ti paggasolina, paray. Na, inibusyo, nagpasya-pasyar ka ni Tuyang. Sakpay ti mang tadi ti paggasolina. Na. Matayak, Apay si Mardeng tilugan nga ay. Ay, diyan mo, paray. Kinay, adamot gasolina na. Pagandar ba? Saan nga ron nga agandar, paray? Apay ngay. Limu kay sa di tornilyo na. Ay, kapairutan. Apay nga itapay mo't alim mo kay. Ha? Matayak ka, Kapitan. Ay, puspon mo pay. Sige, paray. Agiduron ka. Sakpay mo't na kapitan ti agiduron. Ay, ano usam Ay, na. Agiduron ka, aging kay ospital. Anya? Na! Ha? Anya dagiti natindag? Dagiti tornilyo na, paray. Ha? Pinigkatalaan ngamin kay. Kahit naitulod mo lang da Kapitan kan kabadong dagiti pasyente di ospital, kwaraw. Kung kagawad, da kami atano tinangiduron ni tilugan. Nasayaat no kasta. Saan mo't gaya man nalayang amikaniko ni tata ba daw? Kunana mo't analaeng. Sirani kun tupay. Kunakun ka. Ay, anya nga iti maganab tayo iti day taabadong. Puro sakit ti ulo mo ti papaay na. Apay ngay, paray. Kay paidam mo mo't tanday talugan ti barangay. Kahit nos usar mo't apang personal. Ha? Napan ko lang intulod ni Tuyang ko ang nagpakulot. Idi kwan, napan kami nagbuya iti sinay. Makitam day ta. Saan apang personal tilugan ti barangay? Tandanin na tayo may sa pasyente. Ta di ka sa pulang tilugan. Agpaspasyar kayaw. Kahit, di mon ipabulaw. Saanan? Ha? Day takit ti kunak, paray. No siyak ti agkid daw ken ka, iemot mo. Na. Kasla saan ta nga gumparay. Ay, basta saanan? Mangkita akon iti sa bali ang driver. Ay, tatabadong. Lugan ti barangay yo, pang personal mo. Saan mo ngamin adadaanan ti panagtalak ti sabali at tao kan ka? Isungay ta, saan na kan apagtalkan ni Kapitan?
Ala, sige. Ditan kinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nun labida tayo, anay. Kapitang Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdenga.